lapha online kuke kwaba nokudida okuncane ukuthi i-album or i-EP ezokhishwa uMthandeni. Baphika abanye baze babona-ke bathi no, lapha phezulu kuleya poster ye-front cover ethi kubhalwe extended play. Sabona sanibingelela into first ukuthi i-TV le Mthandeni SK uthi into ongayilindele namuhla ntambama sizovula u-4 November wethu ngale songs khethe yakho nawe #wayesema uMthandeni-ke loyo. Iy'ngoma zihamba nje between i-1 not between i-1 ingoma yokuqala ithi Woolies featuring Mpumpu and Friends. Eyesibili ithi 24/7, eyesithathu ithi Front Seat, eyesi-4 ithi Umhobholo. Isihloko se-extended play isiyonke ithi Front Seat. Uma uyibheka lapha usesha Front Seat izobe isikhona-ke emalangeni ey'nsukwini ey'ngangaki kuzobe kukuhle-ke. Kuma-Red Nation azobe ejabule wonke kuzobe kuchonyelwana i-hit izokhethwa same time. Ngokwazi kwami ama-Red Nation awalokhu eyale azokhetha i-hit la ayikhethayo yabona ngathi ayizwa ngaphakathi-ke ebese ehlala kuyo. Leyo ngoma leyo iyona-ke enizoyibona ikhuphuka kakhulu ngamandla lapha online ngoba kule minyaka nje yakamuva ama-Red Nation amenzela iqiniso uMthandeni when it's come to streaming umculo wakhe bayamdlalela kakhulu, benza nje ngamandla. Lokho kubonakale after ekhiphe le ngoma ethi Paris, kwalandela-ke i-album leyo. Emva kwalokho kwaqhubeka kwaphuma ingoma ethi Igucci hamba noma who Mthandeni sekulandela Sigada Umzila. Lokhu beqhubekile nje benza kahle. Nakulokhu-ke futhi-ke angeke ngimangale if bezoqhubeka bembeke ebalazweni. Ingoma ekhishwa kulamalanga umyalezo okhona kulezi nsuku uzwakala kangcono, uzwakala ngendlela ehlukile akusafani nakudala. Kudala angazi bekunjani abaculi abanjengoMenzi kade sebecula le ndlela kodwa online wenze imali iSomenzi. Abaculi abanjengoMzukulu kade sebecula online kodwa akwenzayo kuyamalisa. Uma fika izolo nayo the same thing, uSminoff the same thing. Umyalezo ngathi uzwakala ngenye indlela ehlukile kunezinye iy'nsuku kodwa-ke bahlale becula nje kanje akukho okuhlukile. Kodwa-ke sibonga ukuthi iqiniso bayalenza-ke abantu kulezi nsuku bayabadlala, bayabaphusha-ke, babanika ini amalungelo abo njengoba sazi ukuthi-ke leyo nkulumo iyavela kuphi-ke enjengaleyo kuthiwa ubani bani akanezwe amalungelo. Right-ke okwethu-ke lokho ukuthi sinivezele konke okwenzakalayo lapha endimeni, izinto ezinhle, izinto engabaphatha kahle abanye abantu nazo siyaziveza ngoba suke ziyi-part and parcel kamaskandi. Kusuke kumele sikhulume ngazo noma wena kuthiwa ukuthanda kodwa sizokhuluma ngakho ngoba omunye usuke efuna ukukuzwa. So sizolindela-ke umsebenzi-ke omusha kaMthandeni, ingoma nje eziwu-4 laphana i-extended play. Engingakwaziyo ukuthi yizo zodwa iy'ngoma ezizoba khona lezi noma khona ezinye noma-ke sekuyileyo nto ayeyisho ukuthi ama-album ayohamba phela isikhathi. Maybe-ke sekunjalo-ke nami angayikhuluma indaba yama-album ukuthi esikhathini esizayo kuyomele beyibheke indaba yama-album okungenani iy'ngoma noma bezehlise zibe yi-10 mhlawumbe zibe u-10 cause ithatha bese zibaningi kakhulu kodwa bakhona abasayithandayo abangenankinga nokuzidlala iy'ngoma the way zingakhona, the way ziningi ngakhona aba-enjoyayo. Kodwa lokho kuye kwenza ukuthi gcina umsebenzi wakho omuhle nalezo ngoma lezi ey'sele ngamuva zingasa-stream-eki njalo lezi ezinye uthole seziyasala. Uthole ukuthi abanye bagcina abazazi, uthole ukuthi ingoma imnandi ayisa-stream kodwa-ke akusena umuntu kuye kusuke ebona ukuthi umsebenzi wakho uzowenza kanjani. Ngizoyibamba khona lapho kwi-video-ke lapho besibuka khona ukuthi uMthandeni SK ukhiphe i-track list ey'ngoma eziwu-4 Woolies featuring Mpumpu and Friends, 24/7, Front Seat, Umhobholo. Sesiyolindela-ke ukuthi-ke ihamba kanjani, sibone abantu ukuthi bayithokozela kanjani futhi bayamukela kanjani ngesikhathi eseyikhipha. Ngisakahle.